Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Hadirin belakang dam kumbandrus nemtam yakasurok hatem yo maulong ke Deputy Commissioner jongka East Khasi Hills District ke kong RM Kurba hagalai potrik ursau arajar posau klepin mi yajing penmena leplat biang yagi kali banyak nasurok maulong hat terter syabimola nuduk ke sautrik unai wing arajar posau kata tang nuduk ke por prabaje minstep haduk ke por sau baje janmit yakasurok nuduk mat pran maulong hat bat na panjibilin on penlong tangkum ke surak one way bat onam syaya syu ikikali namolong hat syamat pran kikali ki penyeng nduk mat pran syamalong hat kinhaban penyeng bha knaman pelat ke jing theng kali yaki bus ki baju penyeng hamolong hat hajang ke traffic point on sepen kenria no syamuda parking lot ke badan mal presha bagi Anjali Cinema Hall berok kejat kali bikin thup yaki bus baju penyeng naduk molong hat traffic point terter sejan panjabilin kin haban yat no menta na surak panjabilin benmi syalat bimola berok kejat kali ki baju penyeng hamolong hat traffic point terter syadu Anjali Cinema Hall ul syara kilak benyeng syasurak baju yang mencua ki kali hastan sorarim berok ki bus kin haban yat nalat Grand Hotel benrung Cebuche Road bat onam syasyu bikin yat Police Bazar Anam syasyu ya berok ki bos STPS bikin rung syamalong hat nomor pran point hendikin habanyat bet surak jeep stand terter Syeduk District Council. Anam syasyu ban pin khon syakadiang yagi bos anapoi halat bimola hendiki kaliret kila banyat bet yaka surak papoi syamat pran bat lat Grand Hotel. Berok ki kali ki bayat nomor pran point syamalong hat kila ban rung lingba ke surak na panjibilin bat na Anjali Cinema Hall o Syara Point. Aram syasyu ban penyeng kali hasilintar ke surak naduk lat molong hat haduk lat bimola panjabilin. Anam syasyu ban penyeng kali habro aliang surak jong ke Busher Road bat anam syasyu ban lumya ke bai penyeng kali. Kejing penyeng kali kan long tang siliang surak hagi digi surak balong haneng kenang ban penyat bet ya kelet kewancang ke kali. Anam syasyu ban penyeng kali hasilintar jong ke surak naduk Grand Hotel lat Sokson terter syeduk mat pran. Kumban cupin ke mau hang ni bagajing khang dam ya ka surok na tem yo molong kelaja hadir melami kejing kendu ke bejur haus dam araja khat pra habding ikat tu kat ni genongnya yaki bos STPS baki break besyang basa hatem yo molong kat hadu bakala pen ki wenru ya kanong ba Shillong borok kowe kat hadu bakala mi ru kejing dawa ya ka sarkar jela ban kendang no yaki break besyang basa hatem yo molong